Nomissimos Manzozo Joselinda Beshisaya Nomissimos Manzozo. Ngubingelele mbukeli kusimanzo sekulethela khona ke indaba eyifika ngaso ke isikhathi sigcine ephumele ubala lapha ke yena umafika izolo uMr Hit njengoba sazi ukuthi ke uyabemezela lapha enkundleni zokuxhumana ukuthi ke kuza ke ingoma yakhe afeatureshe khona ke uMahu. Le ngoma ke uthi ke isihloko sayo ke iAdidas. Sokhumbula ukuthi uMahu ukhiphe ke ingoma kanye naye ke lapha ke umthandeni ke esebalazweni kakhulu ke ethandwa yiwo wonke ke umuntu ocula ke uMaskandi nawo ke abalandeli bomculo uMaskandi bayithanda kakhulu ke le ngoma yalo ke igcwemelisha efeatureshe khona ke uMahu. Uthi ke naye ke umafika izolo uyeza nayo ke umlilo wengoma ke afeatureshe khona ke naye ke uMahu isihloko esithi ke iAdidas. Mbukele awuyibukele ke nangu ke umafika izolo eqopha ke bukhoma lona ke le ngoma ke ethi iAdidas. Siyabonga.